Литва Республикасының премьер-министрі. Қазақстан Республикасының үкіметі мен Литва Республикасының үкіметі арасындағы құпия ақпаратты өзара қорғау туралы келісімге қол қояды. Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius ir Kazachstano Respublikos ministras pirmininkas Karim Masimov. Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Kazachstano Respublikos vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas Šarūnas Rameikis ir Kazachstano Respublikos finansų ministerijos finansų monitoringo komiteto pirmininkas Bisengali Tadžijakov pasirašo susitarimą Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Kazachstano Respublikos finansų ministerijos dėl bendradarbiavimo, kovojant su nusikalstamų būdų įgytų pajamų legalizavimu ir teroristų finansavimu. Respublikos vyriausiasis valstybinis veterinarijos inspektorius Jonas Milius ir Kazachstano Respublikos vyriausiojo valstybinio veterinarijos inspektoriaus pavaduotojas Ežan Madijev. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio veterinarijos inspektorius ir Kazachstano Respublikos vyriausiojo valstybinio veterinarijos inspektorius memorandumas dėl bendradarbiavimo veterinarijos srityje. Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas ir Aktau miesto meras Jedil Žangbiršin. Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos Klaipėdos miesto ir Kazachstano Respublikos Aktau miesto. Mielos ponios ir ponai, tai pirmą noriu padėkoti Kazachstano ministrui pirmininkui už Lietuvos delegacijai parodytą svetingumą ir dėmesį. Šie metai yra ypatingi mūsų šalims. Šių metų kovo 11 dieną Lietuva šventė nepriklausomybės atkūrimo 25-metį. Susitikime su gerbiamu premjeru aš turėjau galimybę pasveikinti šių metų Kazachstane minimumas konstitucijos 20-mečių, Kazachstano valstybingumo 550 metų sukaktimi ir Kazachstano tautos asamblėjos 20-mečių. Taip pat man džiugu, kad Lietuvos oficialią delegaciją lydi kaip niekad gausus verslo atstovų būrys. Ir tikrai premjerui pasakiau, kad tikriausiai pirma tokia didelė delegacija po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo verslo atvyko į Kazachstaną. Ir Lietuvos delegacijos vizito metu bus surengti 2 verslo forumai, tai šiandien Astanoje ir rytoj Almatoje. Ir noriu ypatingai šiltai padėkoti Kazachstano vyriausybei ir asmeniškai premjerui ponui Masimovui už pagalbą organizuojant šios renginius. Šiandien, kaip matėte, jūs buvot visi liudininkai pasirašant 3 tarpvalstybinius susitarimus. Tai Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Kazachstano Respublikos vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos, dėl bendradarbiavimo kovoje su pinigų plovimu ir dėl bendradarbiavimo veterinarijos srityje. Taip pat džiugu, kad šiandien Aktau ir Klaipėdos miestų merai pasirašė ketinimo protokolą dėl glaudesnio bendradarbiavimo. Ir pastaraisiais metais Lietuva ir Kazachstanas atrado daug bendrų interesų dvišalių bendradarbiavimo srityje. Galiu ypatingai išskirti transportą, prekybinius ryšius, bendradarbiavimo švietimo srityje ir medicinoje, tačiau tai tik maža dalis turimo potencialo.
Lietuva yra pasirengusi dalyvauti tarptautinėje Expo 2017 parodoje Astonoje ir aš manau, tai yra didžiulis nuopelnas, kad Kazachstanas laimėjo šios tarptautinės parodos organizavimą 2017 metais. Ir manau, kad šitas vizitas ir Lietuvos verslo susidomėjimo lygis atspindi tampresnį bendradarbiavimo naudą abiejų šalių žmonėms. Ir baigdamas dar kartą norėčiau padėkoti ministrui pirmininkui už jo asmeninį indėlį tiek vystant ir plėtojant dvišalį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Kazахстана. Спасибо большое, господин премьер-министр, за ваш приезд сюда с официальным визитом в Казахстан. Ačiū, ponas premjerė, už jūsų atvykimą. Не надо. Я думаю, что этот визит будет прорывным в развитии отношений между нашими странами. Сегодня в рамках и узкой беседы, и широкой беседы мы обсудили очень широкий спектр вопросов нашего взаимного сотрудничества, как только что вы сейчас сказали. Это и развитие транспортной составляющей, поезд Сауле, которому мы придадим статус официального партнера по Экспо 2017, который будет проходить в Казахстане. Это взаимные инвестиции как на территории Казахстана, в Харгосе, на китайско-казахстанской границе, так и в Клайпеде, на территории Литвы и Европейского Союза. Я хотел вас поздравить, что через 10 дней вы получаете приглашение на вступление в ОСР, в ОСД. Мы надеемся, что Казахстан тоже будет двигаться по этому пути, и мы будем с вами вместе сотрудничать в этом направлении тоже, не только в двусторонних отношениях. Казахстан планирует вступить во Всемирную торговую организацию в этом году. Мы благодарим Европейский Союз и Литву за поддержку Казахстана по вступлению в эту организацию. Я надеюсь, что мы с вами вместе решим все вопросы, связанные с транспортировкой и транзитом грузов через территории наших сопредельных стран, для того, чтобы груз из Литвы в Казахстан и из Казахстана в Литву проходил беспрепятственно. Я думаю, что мы тоже с вами вместе сможем работать по изучению вашего опыта в малом и среднем бизнесе в Литве, перенесение этой практики на территорию Казахстана, также и участие литовских компаний в инфраструктурном и производственном развитии в Казахстане и казахстанских компаний с инвестициями в Литву, в специальные экономические зоны, для того, чтобы можно было получить лейбл «Сделано в Европейском Союзе» и потом экспортировать эти товары по всей территории Европейского Союза. Я еще раз вас хочу поблагодарить и надеюсь, что ваш визит и участие будет очень плодотворным. Спасибо вам большое.